Yaha TV West nakushimira mnonga program y'abahindukire in the bet control. Program y'abahindukire ni biho biza bari Sunday. Shahi na zeciro kandi natutungo mugisha go kutayisa abantu nkabo nkomwa hari ababundi yo n'ingredere rizo. Niyo ninyija na Reverend Canon kandi twamushango mukaye n'umukazuru. Ekaye ni shango mu kabirizi kandi kabirizi eri omure chamwezi. District ni ya Rukiga irizo watu watambaraho katseho konka twagenze umuntu muronje murongo ebyara birimo nibiringwa akakoro mu burebirezi bwa Kigezi yakoro mu bwa Kampala yakoro mu bwa Leeds kandi Leeds ejo ne ya UK so exposure agenetse ebyara kumanya nibingi byara birimo nibingi ni ntekateki ori ha program noje kujesha wa mugabo reka mwakirira ha program akuba nayitwa Reverend Canon Stephen Warren turwomwe reka tutandikiraho nawe nakushimira umwahuri aha program reba hindukire iyo bari munonga kunshemererwa nanye nabashemererwa iyo bari kwisha mazuma twakushemererwa mu kayitu kabiri zo muri Kigara muri Kamwezi kandi Rukiga district. Okay. Tuanzire kumanza twakumanya je munonga tukamanya obuzarwa bwawe abazire bawe owanya hiwazarirwe ninkahi mbwene kebyo namuna no mwaka gwa no mwaka gunazarirwamo mbwene nyonka zarirwa muri Kahondo ryo mugombera y'amaziba muri Kabare district mu constituency ya Ndorwa West. Nkazarwa mu mwaka gwa 1946 nazarwa abazire umukaza bari kumweta batinda kandi umushija bari kumweta Kasisi. Okay. Nazarwa mu kayabana mukaga Yowo yo wakanga niwo nkaba ndyo wa katano rero ninkuratwa umuhara kandi n'umuhara umwe abandi bakafa kazarwa arye mpasha kakuru yafa kato yaba no yasigara. Okay. Mbwenu then abarukukirabona nabojo abari kumukirabona nabojo. Okay. Kandi bona ba tusigire turi bashatu ubwo muharo umwe hamwe nabo nabashije babiri oyineyo mukuru wawe nyine ho mukuru wanje umwe the second board ubwo wizari ya kabiri kandi umuryango mu bamwe abandebereye mu kushoma kwanje. Okay. Murukura mukamura abantu bamuringo ki tukatujya abantu nkakigize abantu baburi ishushu wale bakuba ubwo edine kaita ka janjiro nguninga nebyo butungi nebindi kunka bakaba y'abantu baburijo konka ndi kuzarwa mu kayemandwa otyo tatenkuru akayizina ryeri rufumu kandi ari rufumu rwakajuga kandi ari umufumu kandi we yabatemerana emandwa abantu bo mu gico cyaro cya Kahondo akazitemera kubatemere mangwa ninga kubatendeka mbweni we yabari niwe yabaye n'umugirwa mukuru nabweco konka byemandwa akari ko mugabe wa buzima kabari high priest kandi nyamurwa we cangeco kandi bari kumutina abantu bona bayija yo kutabara nabweco akaba inabakazi mwenda eshaga mayizo mwenu nyina wa tata mawinkuru mwenu numumba kaza abato ahagataho kandi tata akazakabazirwa nondijo mukuru we na munyanya bari bashatu. Obwe noshangu nanka kuzara kukakugumire kandi of course akarihone nanka n'indwara ziri kwita abana mwenu konka mukuru wa tatogwe we yahungwire emandwa za tatenkuru konka reka kubuza abo bakaza umwenda
baka notekateka iyo nkomuntu ngo bakakunda omugurusi ninga kakoze obushobozi bwe bw'emanda wabakwata manya beti ukimanye ngu omukazi kuwabero ino butunji notunga abakazi nabwo eco wabo ryo mbwishinyamurwa hata bwenca atari kutunga abakazi embuzi zo kurya enkoko zo kurya marwa garyaho naho ikindi omukazi yatagira umukanke ejo nazankaye emando ashitazitiye nataziteka ho zikamuya kandi cyo cyo butunji Yesu konka tata tarabanzirwe ngo na wabaye abo mugirwa we baramwirekeshaho cyane tubarazimuhire bakaciha mukuru we mwe myo hata kibaya bikora mutata kafasha juna mukaga kandi mutatento we akafa akija kufaho nyumaho nko muri nkanshaje na munana shaje wakafaho nyuma ya tata nabwo eco kunkaho nawe akayashomire kuyashomire ba yakana yitwa kakuka bamwita nasaniri bambi yababyose aba revival bazimba bazose yisi kandi ubwo na nyakana atanje kushoma kana atanje kushoma washomera hi nashomera umukanisa yito ko nyuma yiso kushoma umukanisa nibagita kagunga cyacu Uganda umukanisa rutarishomera iwushishomero kandi shekanisa nayo hariho kujya kana atandikire sitakwangwa nazo umukanisa kayishimanya tata na mawo bakabatizwa nyuma namazire kutebwaho n'engaro hati shimwe hatiya abono nongira ngo nimbagira nti so ni waborekeriro muhanda ni mukuru wetu bakuru banje nakugira nti mukuru wanje usigireho wakashoma ya mara class ya mwenda yaba license teacher mwene ubwo niwe yamperire ari kukwatanisa na mukuru wetu kandi babini betaro Jackson Barra muri Mante baba nibo bampera umwishomero kunkantandikire kushomera umukanisa mu church school iwe nugamba church school A-E-I-O ekipande n'iteka nayeshomera nabatizibwa kunamara kubatizibwa ugwa 58 nyine myaka 12 na tandika kurugwa so bwanyu ubumwana kuza kubatizibwa akabashoma akaba kuza kutaha imikono we notekwa kushoma ekipande umanye kweshomera Bible kandi umanye no kuhandika kachaye kirye kintu cyurundi kandi tukandishome Bible yorunyoro rutoro so ko shango mu Kigali yo nashoma urunyoro rutoro umusiga katuru kusiga twandishome mu runyoro rutoro mu rugamba shi ninga mu bigambo kuri twandirugambo mu rukiga konka kikuru no kwatire ibigambo kandi turi kushoma na katikisimu enchi wakwangira no haranga niwo yampangire yakandira akanga ibintu byona nkebyo rero namara imyaka 2 byo mubatize ni nkoraga urwa kabiri ni shuma mbwenubi hati kankubuze kanone imwe mukabatizibwa muri abana bakuru mwashoma za gatitsi mwabikwata hati kikatandakari yare cyo kugira ngo nababatizo twerere otuteshomeye nabana bakani of course bakani babatiza nobwe nabwo bakani babatiza berere kunkaberere babintu babatiza bakani babatiza abana ababa umukazi no mushija bagisirwe ibyo bikije kuhinduka muri Shajunete rukumirwe na Shajunete 5 ubagira ngo nabana bazayirwe ibinyandaro neki bona tibine mushango bona batemba batizibwe konke nyuma umyaka ejo yenyuma bakaba batabasa kubatiza umwana w'umukazi no mushija batashwiri no mu shiro rukwera edine kegumira ekechagumira so mbweno heza kubatizibwa maremya ntakategwe mikono hatiya njekete ngo cokuzo mwishomero umanye hatiya kanise indi kushomeramo ishomero riri hamwe nayo
ndi kureba abana nahora nagitege cyo kuja mu ishuri konka nyine imyaka 14 na izina Stephen Warren orhabo orieto wari ndondeire ni mukuru wanje ogwe Jackson Banda Mlimante niwe yari ndondeire kandi bwenu ekeri nka fashion kubatizwa amazina aga abiri umwite twena twina amazina ago Jackson Bernard, Erika John, George William na munyanyazi ni Beatrice Maud bwenu mubaze mugaheze so it was ikikakige cya burijo okugira ngo oyita amazina abiri nagasima nageyeta kai cyakahiri Stephen Gyashangwa ryo mu Bible Stefano Warren naryo bwishingwe rwara nayitwa Warren na bisi jakaba Warren I think it's fashionable so egwizina amazina ganye kagakunda so jerekete ngo cyo kuzomu so nzo mu bingiro cyo konkati nyine sete hatiya nshangwa nyine ho tatento kwa tubantuganira atazanye nda kuza kabezi nenyi moku ngoma ati nyenda kuza kupakazayo ati nabwo eco ati nyenda abana bukugenda nanye nti nkiza ngende niwe akarondije umwana nawe bas twije turabampa tukarabumvisha twayambuka twaregera mu mishoze ejo kashino nda kugenda ubwo yakate rero nangwa na boda y'egari twagenda twaza kabezi ubiro wa mukamweze nekito nemyenda naki no mugisaki nkanye nakahare nakasati konke ngito ngija kuzurarwa ndi musinyo ngito kaze cyo nacyo nzakuchikaho konka naza kabezi twapakaza twakora shiringi shaju n'ibiri ubu muri kupaka so muri ki tukandi twombeka amajuru twatuyo mu barisa kabezi n'abanyenda barisa bente twese twombeka ibiraro nituhinga ibintu by'imirimo yitwa bituru gukora twakorera shiringi shaju n'ibiri shiringi shaju n'ibiri ezo sikazige sete nyingi munonga komu birebi no zibarra komu umubiro mu birebi okimanye ngo by then a pound zikazi shiringi 8 rather shiringi 20 shiringi 20 dokano no bakwiza 1 pound pound emwe shiringi 8 ejo keri dola mwenu hati ya dola zati twagabira izo inshanju 8 inshanju n'ibiri tina kati sente nyingi tuwacheba so mwenu tubagana umushinjo gwe natangaza akari mukuru akore ibyo bakuru kunka twabagana twinganise equally shiringi 2 twakora nagure ibijwaro nagure bitabo nagure karamu natandika ishuri umwaka okwimwayo nampakasa ninga kahondo weitu kagunga primary ya church school natandika P2 abo kubagani manya kushoma no kwandika natandikira P2 na ukubara yabaza yanshobora kushira munonga okugaba hamwe no kuteza mazama konka okugita hamwe no kuyaho bikanyanguhira so P2 na gishoma ndiyo muryebyo ndikugezaho konko kuzo mu P3 nababandiza yes nazo mu P3 P4 P5 kuna akiro konka ndikuza kuzo mu P5 sete zambu nabo kuba ubwo bakani bakora exam cha primary leave P4 leaving exam yihanga ryona yes P4 kurwo mu P4 kuzo mu P5 bakaba bakora ikizamu cyihanga konka kiri kumaki bari kuceberera mu mashomero agwanga amashomero ga government naye tenga kuza bucinda primary school
naika konka naremwagaza naburwe sete hati natandika ku kandi mukuru wawe akatatandikira kushomesa hati ya waka yatandikiye kushomesa mbwenu ka license teacher nabwe ari kushomesa mu church school nabwe site zikazitari zamani aho niho yankwatiremu kandi kanyine mukuru wanje ndijwa ari camuhunga ari gukora mu majani nazayo namutayagira namugambira ko nyenda kuza camuhunga waza kagenda na basi akaro basi zabintu za Fort Portal yes nagitembe akakurekire address nunje buzima nagipetembera ari bucinda nagenda naza camuhunga ya peruza shiringi nkaga n'ijana gumiza munashuma nazo muca katano then muca mukaga nahenda ngundugo mu church school naza Kizinga primary school n'umugumbura y'amaziba nashanga yenda master namureka reporter yanje ogwe konkanye sherekire yenda master wa wishumire ndabinishumberamo mwenu kunayikireyo yareba reporter yanje tiyagikiriza yaje atezi max nezawe nti ezaze mark yahasi zikazi 15 izindi zizacana za 9 n'izindi ati garuka yo urete recommendation yo ya headmaster wawe aja attachinge kandi ubwo nwo yesherekire kandi wonyesherekire hati nagaruka yo wakaryo mushije gutangaza bari kumweta kikafunda Charles naika namugambira kunamugambira tiyambuza atabwe ncugenzi yaje ati niza gukora recommendation yaje impandikira yatacinga ho reporter yanje nagaruka Kizinga yeda masa yapo mwanya on condition yaje ati nakumwanya on condition notekwa kuza hansi y'abani 10 koro utagira hansi y'abani 10 ni kugaruza mu cyakatano ngena arakwesegere mu max akarosha buyakaje teka shamu kabiba konka hati ntandika I was very kandi smart nkanye ndio muyonjo bampirizo bwa prefect bwa herese prefect nakora nabo wakashatu tamu yo kubaza tamu ya kabiri nabasinga tamu ya kashatu twabuzibwa kuzo mu junior secondary school nabwo nabasinga naza changa secondary school junior secondary school nyuma shumira senior junior 1 na junior 2 ubwe mukuru wanje yankwatiramu kandi ukuyabira tunge sete kandi ari kubishobora cyo nkija kubiyetegereza bwa nyuma akabaguze sete bakafuna konka bakafuna bobo yabona abashija babiri bakaba muhereze sete zitine magoba nambwenu umukushoma kwanje no na graduation zone zinabe naragezereho nkantengwa kubagamba bashijabo basi nagenda namara junior 2 nabuzibwa kuzo musindiya naza kigeze college butobere niyo nashumiye kuruga businya 1 kusika ko musinya 4 kandi kunaye ko musinya 4 stero rya school fees mukuru wanje yo kuguza kufuna konka umwaka ndi kuza kuzo musinya ya kashatu munyanya zakashwerwa bamujuga bamujuga enti birene nubi na tata yaziguza zaguza muzampera zaguza muzampera mbwene munyanya ko nawe akakora vere munonga ndamukunda kandi nakimanya naza umusinya yakana ndikuza kuzo musinya so yanyu ni wagumize muno shoma uriya kwa munyanya ko numutahariwe ni mutari nye kaiwe manya na inebi naguruka aho ampaho kuza kuzo mwishomero kuza kuba kugira ngo nkundo kuzo mwishomero headmaster go unabenyenda ko unaturukireho akaba nanywa akandi banatonto witu niko bana banywa abuza tata ati itirwo mwe nabamunaga
abwico tari kubato mu ishomero munyageze bamwita bamunaga ati nabwo nanjye kutamu ati nintamutirwo ati nkatamu bamunaga ati bamunaga ati ati nintamu bamunaga ati tirwo yakuzira ati tari kuzama ntiyantamu na bamunaga nawe tiyagira tiyamutamu iki yakozire iki nakozire niho nihirire kugira ngo uze kurunde sete nyitandikise nambuye no hati yahi no tugamba wanje nyine munyanyazi ati numanya ngo kazo mu bushomero umwanya rwanje ndikwenda kuza ndiko ngashoka yabeje kwera itatokano ukanoza kwerwa wenu niko byagenze bisyo konka umwitu wabira genzira nyina nagugamya ko mukuru wanje ogwe kuyabira shumira junior 3 echamwenda konka kuyamara tiyayikaje kuzo mu secondary yazo mu license later runi yaba reader namwe nahumira reri agere reader so iwe waza butobere na marejo myakena konka ndi kugaruka ho nyuma ho ndiyo mu cyaka 5 ndakagire kizinga nkajumwa tukagira mission mu kanisa yitu yakagunga Church of Uganda ubulisa bwa Nyabirerema umuburizi murungi wa kweta zari bugije Abraham yaburira abigambo bya Yona nacumitwa najumwa oko ine bice bibya kujemesa kai waza ko ibi kabiri binji nakukira munonga kandi nkabani ndebe kandi inorukushangu ncurire kunka wanyerekeza kakuma ninkaruma ariho mujo unabenteire namwe niwe nabanze naye tisiza namwe tantisa ntosasire tabo kubara nkakuterera busha twantuma ibintu byamwishuka kandi bwo turukora punishment keri kikaje kibonerezo twarwana nawe namwetisiza kunamara kumwetiza nagira ati umurye kiterana nantizire kuterana nanyize kurunda abateki abahara babatekire mwe n'abahara babatekire nabasibuza okanoye ndabaki kushambana nabo eshagamaje okogero mu kiterani kunkanye bya diro yo hatiya nabasibura ahubwo umushaka bura yagamba kigambo cha Yona yagamba Yona okuya bigiro umuhanda ubwo yibaye bamutumire kuza kuburira akagigenda umwanya uguzata nene vya kazatarashisha ati kunke kinyanja cyamumira ati kuyagira umuntu yekenyanja hate kinyanja cyamutegeka ica bikiza niyo yabiraza ati namwe no muri imwe hinabamirwe abamizirwe stane yari kwenda kubatwara yari kwenda kubatwara ati mwena kuyabe nagira aturusha gwa kwisana tungo kumu kirwumu oreba nyuma bishicha batetsi hatiya bo bakureta ati nyongenu nkimukata ntari kubimanya na nshamanye nyemereye tukaniri tinayetise akarekeraho ate kigoyi cyakwata kandi cyagumiza munimburira kandi okimuka batakesere batakesere bantu yakata batakazikozere urutakoro nyonkani y'umukiri nayetise byanje icyo cyo kurwana icyo bushambani kandi nibyo byabene bikira kunteganisa munonga beita handi ku rugogo umanya abantu batandika kuyo ngo gushina kukanara mpura nazo 6 naza bucanga nagumiza muvunirwe n'abaheda student umukazo wanje nawe yabaheda student for girls twantushuma hamwe mu class kimwe naza butobere nagumiza mundi nabwo n'abaheda student kandi njunirwe kandi kujunirwa butobere ninjira kugambira abantu nti ikibari kwabajungu bari kweta on your own risk nujunwa ahabwa no yejunirwa abo kuba okikoro cyekora twatwina abegesa 26 akari umwegeso umwe mwirabuju bari kumweta James Kikabahenda akagwa nanka
Kakobo ko muri Mbarara kabari principal wa Bishop Stewart teacher training college niwe abari umwigesa w'umwirabura abandi bari abajungu kandi batari kwikiriza mu byedini nishuka ino muje mwigesa wabe natwegesa biology ari kutugambira Darwin na evolution ari kutugambira ruhanga ibyo kugira ngo ruhanga niwe yahangiye kugatari mazima rushanga ni impakana na mu klasi we na hakanisa ngweno Stephen, you don't know what you believe in. There is no creation. Na kashi ngweno umukuru nakwita cyangwa nyoko kuyabera mpakanisa mpunama tugumiza bwo hana kumajunirwe nari narugayo ijurwe ndukuza kwego ubwegesa iganga niyo nashumiro ubwegesa bwo kwegesa mu mashumiro muri 3 teacher naza kushuma ubushomesa myaka ibineceka ubwo ni inshaje nibwo namara sinya secondary inshaje na gumwe inshaje eshatu mu epo bantu mu kushomesa kandi umwishomero ry'akagunga primary school tuwarashaba bayerebera ngo nyowe bakaba bantumire kanye namuza handi kunka bakandi batandika P7 ubwo kuba kandi grade 3 teacher kai ba grade 3 teachers bakaba bari bace munonga bagira ngo ninteko kuza kushomesa umwishomero ryo uko hakatari yo grade 3 teacher kanye nze mutanikire kabari umashomero gatawuna naba niyo natandikira nashomesa y'imyaka 3 naba natayize umukazi wanje ugumagureti kuna mutasya Bishop Festo then Bishop wa Kigezi yashaba kuba mukuru w'imyeto ubwegesa nabuleka nazo mu kanisa kuba mukuru w'imyeto hata mukuru w'imyeto akayine office yo gukora burizo the youth worker yes ushomesa kawa nkamukora imyaka imyaka 3 yonka nazo mu kanisa kawa bakozire kubi haza ati yanangwa kikaguma kwa ayizobe natasya wabe natuvuga akarya wabe na amatwi yitwa bitumeke yo mujungu umujamane akandi nakuru mu department y'imyeto kugeza dasisi mwenu nawo tukamanyana ndi butobere ndi kumweta kuja kugamba n'aba scripture union so twija twamanyine hati ya Reverend Joe Jackson tubyagenda niwe yabari mukuru w'imyeto wa Kigezi bamuha umurimo muri radio center mukono kuza kwebembera ijo radio center so Bishop nikukushaba ngumbe mukuru w'imyeto konka agambi bwo mujungu ati nyino mojo neji no mwegesa nabwo kija kuchimanya bwanyu ko kutwagenzire yatwaro wa Bishop muko we yo muko munju niwe bakurisize interview basi ati nyenda kumuri muri mu Bishop ati nyina ngo uri mukuru w'imyeto kandi okushomesa mu mashomero ati nikushaba ngo uri kuri ntaka mazire probation wasiyora atkonka Steven wara nabwe kunashikire yamanya bako nkagira kumweta kugamba nito ati warateka tekire ikintu cyo kuzo mu kanisa nti yes Bishop narateka tekira ikintu cyo kuzo mu kanisa ntabwo kwa nkaza na mukono kushaba umwanya Bishop then Reverend principal akabari bamutungire no Amos betungura bamuhubwa Bishop change that was in 71 about there ngwe kunzayo hati shangamu ruhindi no yabasigire muri principal ubize kuje na wakija kuba Bishop mwena mbuza ati no manya ko bari kuje hano ya nti nona ntinyizire kushaba umwanya
ati hano tubari kushaba imyanya Hey. ati norabo muri bishop norabo mu parish yawe koherereze bishop bintu yakutwoherereza ati nabwecu Iwokere. nyoka bishop akasheka kunavuga ati ukongera gushaba umwanya ntibiza gushaba umwanya ati nabwecu noreba nigi Ukongera gushaba umwanya bwo gukora ki? bwo kushoma ubwawe kandi gushaba umwanya bwo kushoma ubwawe Ubwo ino kumanza bwihana. mwenu yayo prospectus ya Bishop Taka Theological College ati mwenu Steven twaraka katabo atoka shomeje ati wagira ngo ukatumu teacher training college nti ati kandi waza kweta tabo kuba max zawe zibangamira nzikuza kunde baza kweta ati kora shome obwegesa wa qualifying ukatandika kushoma ati rero ubone kwija kushaba bishop ko kwenda kushoma ubwawe ataze cyo nkija kuhereza mu mugisha muhango munonga atabo kubana ati nanye kandi umwegesa atabo kushubwinjo muri to twatu yabigesa basi mwene kundi bitekereza Bishop Festo Kivengere asheka atumura ati ninza kohereza ati bazijo kure nanye kakure myaka 2-3 konkejo myaka 3 n'abindi nkora ukuraganisibwa kwa yenda kuteganisibwa ahabwenje Bishop Festo yazo exile 77 umugwasha na mushanju kandi ubwo nkatandika nshanju n'etano shanju na mukaga shanju na mushanju ndikure n'iryazo exile nshanju na munana kumba ninganira na Bishop Rukirande rava ndikuganira na umushabani beta Reverend Canon Nyagu niwe ari Director of Studies Bishop Taka Theological College Mukono turya kutomo twanta tugira kuto consecrate no enthronement of Archbishop Wani bwo kutubantu tuganira na Wani na nankana Nyagu mubuze nti omuntu rukubasa omuntu nabasa gukora cyo kuja kushomera mukono atuine pasi atuka shikota senior 4 nti nyine 5 credits na 2 passes ati you qualify ati ugambira bishop wawe ubwo Bishop Rukirande we yabena actinga nka bishop ubwo first ari mu exile kundi gambira Bishop Rukirande ati y'urugo so okutandika kwa shanju na munana naza mukono kushoma nasigo wanje kabare numuzarisa akana akora makanga gwenu kumure kumusigayo nango butahubuka butariho Bishop Rukirande ati mwenu iroko jende konka east time ubije ufuru mukazi wawe rero mure biturebe jo imuri mu tutemo ndijo tukabura accommodation muri kabare mukacha kahire na zo ministry ya health bamuhindura kuruga kabare bamureta rugurampaha ari kamweze center 4 ubwo kabiri dispensary numuzarisa yija mbere yabo muzarisa rugura niko twarugire kahombe tukurije hanuya gukuba kutwayikire kunuya twabona kanya twayombeka mu katindi twakazamo akamuka kegura ejo yitwabandize muri yenyima tukagire kahori mu bari wari kugitahamo n'ekijusyo it was a kelyenju ya one bedroom in the house kandi tukagitahamu ecyari mbisi n'urumbugu rwamera hasi y'ikitanda kunka wagambira nashoma eka tubanze twamumanye hato mucyara wagira ngo mukamushoma hamwe n'uwo hawenyine umugwijwi omukazi wanje ni Margaret nkabafuza ki wizire kwetwa Margaret turgongo twamara kutasyana kandi tutwire n'abanyabuzare ni nababo ni buryo muri makaganga ganyuma paba ni bamakagabo konka kuyazirwa ati nyina yafa mwenu yatwarwa umushija w'abantu beta Sirantabizi no mukazi wa Margaret
kubarerera umwabana konka bayikaba muto mu ishomero kuba muto mu ishomero niyo twabwiye nuko mu junior ariko utaha nabo bazira bamworwire wamurebota twakundana mu ishomero nangwa abana batandika kutuhandika imiti konka nyonjo nibwo nakugamira ntigaje ngo mpe nibyo mpe bakabahandika ngwenki nguni mukwana konka hagati aho ubuzima abatandikira kubahandika na miti akaba rero ubwo ari kuba ndahura akaba ashaba ngo umukorere ibibare bya bimurema Karuwe niwe baro bya bitari binywani byawe konka abishaba ngo umukorere konka muheru hati ya kaya iko musinya ya kashatu yarugamo yaza kisizi yaba woodmaid ukunyo yarugira kazarmengo akashoma bwana midwife mbweno bwo mutasi akana akora kisizi hospital ado muzarisa buri naku ekoyone yagire mukaguma in touch ninga out of sight kikabajungu ko kubagira ngo out of sight out of mind kutwagira secondary junior ya 1 na ya 2 tukandi corresponding konka ya 3 na ya 4 natandika kuba attracted why hatiya umukisinya ya kashatu umyayize ya muheru nkaba president wa Scripture Union ahara naza Kampala ni kubaza twazaga yaza gundi muno twaza budo mwenu na ati nareba abandi bahara ati kunareba abandi bahara ariho no nabe natangiye kuhandikira kunagira gukora Kampala mureba kumureba hati munamu nshangari warden wanje provost warden mwene ku tuba turyo mu rukiko turindira abandi kuja mwene murahura ati ntari bakaba tari kweta Sylvia ati yategeje n'izina ryanjye rya kabiri nti ngamba nirgishe ati wamanyota kimenya mukana arakuhandikireho ati what akabara hakaravu ati yashanga ati na yeta Janet Sylvia Janet ubwo Sylvia ndio ryabere dishongokire akari tororo garu school mwenu ntima inti Janet narakuhandikira twonka ndikweta Sylvia inti kandi wangarukamu ati kaguruka mboni benshi inti nguru titi bishwe twonka tora mpere rugureti inti ukangaruka muje barwa yicu kristayo inti turukwena ngo tugire mukago twonka kutwahika byafiro mwe warakunabye nagenzere konko umukazi wareba bakaba bamushabiriye no kumujuga bari kumujuga konko wabere namushaba yayanga utakatasi nasi yamugira ngo arugo umugana nasi atawunje batakwenda munasi ngo banasi ne bamaraye atiya cyaje abantu bakamba chi I don't know why kabitine nakakwati tibize nakakwati mwenu ubujenyi bwafa barahace kumujuga mwenu kumba ndiyampaho mazire I think kamazire first year iganga mbaningana na agent wanje umwe ariko mwegesa mwenu kutuba ntuganira ati kungayo uyo cyari kiraga magureti antinga antibyo tukabirugamo ati what tukabirugamo ati ngweni uhatu mwino muco wine no tubonye no ati angambiro wi umugambira Sylvia mutareka kumugambira ba Sylvia boda hariyo nabandi konka atiya kumugambira
ati konka Steven wawe ati makureta baryo muhara murunje ati niwaza mu ati mbwenu atarikana ubwo ati Sylvia mano umufumbira itabufumbira bine shoga shi konka muheru tukaza rumwe short kutuhika the next day nkwata basi za Kisizi akugambira hari nkanye mpamanye akankana ramurabireho umuri shanju nko mu mid 70 tukafega umwana akigeze college Butobere yaterwa nkuba baryo mu Cishaha twaza kumuzika Rujumbura ngwene kutubana turugayo iwuri yera student ni uri kubikama w'imotoka nagambira driver timwemerera mponti bazana yakuraho umushicaho ifamba nkamazire nk'imyaka umwe cweka turebene konka ndi kumureba bisyo ngwe kunagarukireyo bamugambira ngo hiruru kuronda nawe yashobera gukundura no kwaza kundeba areba ari ati yanyohereza mu residential house y'abatamu ija kunshanga y'ubwanyuma tuganira mugira ati neja kwindura ikigambo kwindura no kimanya okwindura uzari yes ati bwinshi niyenda ngo tugaruke tubibanywane ati nyina abashija benshi mazo na wakadara kai ni kakoro ati nanye nyina bati nyina abashija benshi ati nabweco ati tinchi basa ati atoka cererwa atoka buru azana ngo benda kunkora kubi uko izere kurarashi norari umanye mu byo mujuma ati ndi kurara rabahara atiya ngarukayo echantire nkatari kuchimanya abwa excitement katware site zitayiki mwene kumbasi bambuze zeti ntikana kushagotine transport kumaya kumva piko umuhanda nchwera mo hagufungire ginaza ndarayo nyoshanza nguna batayire next day bampa transport bambi tubakambira kizubucyara tibakabata kuchimanya akabarita akabarita tento bambi basi mwene ukutumara akangambira bigambo yaje ati nyina abantu babira bundi kuza kubuza kubarampereza yase yibarampereza nyo ndakugambira nkahumuruka naziganga kubaye bashoma mabaru umutima gona buriri yagerika after month takatungire baro yishe mu bigambo iki twaganiye kunashabire abantu babiri kunagambire nabo banyikiriza ngo tubabe kwikirize tukora amaka ati uwo kubanza akabari ruhanga wakabari mawe the first mother basi eboro banya akari mu nyano bajya buno kwa betushobera nabwe umujuniya nje mutwara ntiriye bati wayoreka buryo mwena n'abashamirwa gungugwe nambwe ni weshabire kwijuke myaka 5 ni weshabire ngo agambo mu izina ry'abanywani banje kandi yagambe cyo baro ate baro yawe na magureti ukajipa najishuma ati ngwe nani celebrating imyaka 5 nimwe ndashemererwa so nahubwo no munywano w'ubwire buringo ono kutwa natunze umukazi nuko watunjura uti umukazi mwisha mwawe linjira he arugura kwa makagabo gajya ifiye kanisa ya Kidiko na center ubwire bwo mukamu wedindira side yo mushi okay bomwenda cyahindurwa ki burumwenda kikahinduka bwa .com abukuba abantu ni muko eizo mwaburo kuna ngo akugite nige kanisa yo kwena ngo ugitirwe hati mbwenu hariho kwetoranira kuko gukota torana kikakiri automatic kandi ubwikwa yari kugamo no yawe y'ubwito ababo bamusibureje bamanyengo akagenda exactly so tukapangisa role yabiri yabashendikiza umujungu munywani wanje yabona we atuvuga umuvani yeye
kandi we yaburira bugenyi bwaitu umujungu bamuvunurira mwereke tsinzi tubareba bwanyuma mwatunga abana so twazara abana mukaga abojo bashatu na bici bashatu kunga kuno babiri bakatwarwa first born umwana wo wizara rwo kubaza no wizara yakana abo bakatwarwa kuko kubaza kasiga abana bashatu na nyina wabo kandi hatiya ni bakuru umukine imyaka 21 umujwe n'imyaka 19 kandi udijwe n'imyaka 15. All right. So mbwenu ekataka jigarukireho katubanze tugumize mu na Bishop Ruchirande akwiye yanyohereza ngogende naza mukono nashoma diploma ya Makerere kandi eshoma nka PhD emyaka ina ya Makerere ya mukono ekeri theological diploma eri kushomerwa Bishop Taka theological ku mukono konkeri offered by Makerere University. I see. So umwaka wo kubanza ekaba eri introductory subjects na pastoral subjects. Okay. Rero umwaka wa kabiri tubona bwo twatandika syllabus ya Makerere. Umwaka wa gatatu amuheru tubuzi bwa diploma kandi tukora na research umwaka gwakurataho ugwakana kandi tukora na field work twatumara field work emyezi 3 umuroko parish yawe no kora no mwahure akuhereze wamara na dika reporter nayo ni part of akwa twatuine 2 certificates diploma hamwe na ordination certificate nishanju brother chinana na gumwe naba odinda deacon bantu makuba education secretary w'ubureberezi stroke often program nakora 81 82 naba na rugombu deacon natari muzamuni nkora kwinga kwipsya kinana n'etano naza nagaruka gukora Bachelor of Divinity Bishop Taka. Okay. Najikora ukunamarayo emyaka 3 niyo nabugine Bishop Sheldon akashanga n'umusadia ariko Jean Fastio kandi umusadia basi natunga degree nabuza munaza gukora nka mission coordinator w'uburezi bwa Kigezi 89 naza Bishop Taka brother Bishop Baramu Divinity College kuba deputy principal namura mu myaka mukaga akwa 92 93 94 95 95 cyenda na mushanju konkaga ati nageraho ukuza kushoma North London naza kora masters wabatungo taba ba North London Church Mission Society na Rwanda Mission na Tia Fund nibo ba imperial scholarship okoya applying aba considering yinkaba applying aba considering nazo mushumuri urageta All Nations Christian College mu Hertfordshire ni home county mu North London nakora y'umwaka nakora mission theology bakweta missiology natunga masters nagaruka mu college Bishop Baramu Divinity College Kabale nakora umwaka gumwe kuri akashoma masters wa marayo bwire bukwinga naki kandi twara umwaka twara umwaka gumwe gonka wagaruka ubukoje nzirene ko koje nkaje nzire mu nyenka okay kuko amagurita kija kunshanga yo for a month bakamuhereza wero wishazi bakamuhereza return ticket yije yamaranye ukwezi twagaruka hamwe okay awenshonga yo bwire tsubabaza kwenderirizo
konka nishaba ngo tuhendereraho for today ubwo nimwe yabarunje n'utu Reverend Canon Stephen Warren tubomwe ubwo n'umuhereza wa ruhango ko zire imirimo myinshi munonga yo kuburengera jubulire yashora na heri yihanga akakora mu diocese ya Kigezi yakora Kampala yakora Leeds mu UK ebintu bingi abikozire kandi ayine n'obujulizi so omurundo gw'okwija ogundi ruhanga kwaratse chance tuija kutandikira twatwahendereriza obu hati imbendezo kuraraje n'imbendezo evangelon kandi betwa mujuni nanyi ni Emmanuel Muchunguzi manager at Kasebe Prevents Akampoza program y'abahindukire aha TVS shahi na zekiro bizobere Sunday mutwatiriya murare